Uba penkrabor karjaarin ukerdong joka Voice of the People Party na ka arpusan mau kerwat District Council Constituency ha ka lai terik ukalalengkot arjar arpusan ayo benpendep ya kejing tap kerteng ha returning officer joka arpusan mau kerwat District Council Constituency banlong ukerdong uban ikun ya ka MDC election arjar arpusan kaban sawan ha ni kesngi la senran lang ya uba karjaarin nadu ibahaying hasem nangta kinong try ka party VPP na mau kerwat constituency. Nga nagaling yung kartong yung ka party nagaling ka mau kerwat constituency. Ipan pau ya kajing sukmen marba hagre kesngi ka bamta. Ndak man pendap ya ka banta ka bangi ni kwa. Ta kalong ban mi sa ka jadi ban yakun ya ka MC election. Ti nagaling jungi kung ka party hi idap kajing sukmen mar menta kesngi lai laam pendap ban fai ka nomination mo ban yakun hagre ka MDC election ke paswan. Kata tu kebetulan cina ke paskam ha. Ni apa ni mi sama dan mi nama orang kermen bagi job baik. Berkata kerja jing skam juga ba ya mentah yang poi bich ketong. Nomor ba ngatrai undan hi bumi sekaban madan tma ba kermen bandrem. Waila mi sekaban tma hi kermen bagi jing job baik. Long layap ni imru ni kermen bagi job baik. Tak kerja ketong. Hi nakaleng juga kum ka party kum bagi la keren pajba apa ngile kita ngi cakap ki ba perpen. Bangila ban badle si ulakam haga cela haga district council katong ngujungi kalong ban wara e kasinsar kedar ke khoi ban le si langwa juga district council ila ban rung haga ga jeli haga ga council mo le si ban pene kata kendo ko siap ka jung trai ko jungi haga kendo ko siap haga khayu pateng bari ke bubun menta le si kiba haga jingla jungi kum ka party ka bangi ngila butong le si kini kinet sini sapen mi ya ka manifesto jong party ko jungi tingin sang petip epi ya ka bangi ibu thong haga ga MDC election pi kajingile mentang kanop ong ka party jungi menta kamdei pot unu kertong kajingile jong ka party jungi menta kalong persya ya kasinsar ka khadar ka bam khoi kasinsar ka khadar ka bam sap ka bano siliang ka ba banbel si urit ya uduk su kata ka jingile jungi kamlong persya unu kertong ane ya kono seng partai bar kajingile agri ti bandang jukar nak besai ba kadai be jong upaj ba ya ki we pat ki political party ki seng partai ni ngide tangki atiar ki pajba ki patongkam ki khmi ki bu ya ka jingkar man ka bakhadu ba lengba jong ka party ko jong lesi kanwan kata kasinsar ka khadar ka bakhoi kasinsar ka khadar lesi ka balaj ka bamsap kasinsar ka khadar lesi ka manong jingkar khu ya urit uria uduk usuk ukup silang kata ka thong